kai ketika sport mental kalau sedang juga tim jong di long 13 ni Persya yang tim jong di long 3 Lestari di long 13 ni ketika berkongsi ke jersey rock step yang yellow stripe blue bahkan tim jong di long 3 Lestari ketika tim berkongsi ke jersey Rocky lalu white stripe black. Ketika berkenan kepala penolong dan public area sport and cultural association. Berlembah jom ketika tournament bila penolong kum ke interhouse habdeng jom di babun teli kinong teri belah hapo jom kadang betot hai. Nomor kata lembah jom ketika tournament yo manlumban lang yo man yakendo lang kum ki nong jong spong liki sinong di bagun pom habo jong ketika asion dan nomor kata di gerbat di paiba ya ki nong snong ki bedak habo jong uput usang jong ketika badan ya kabangan ai di persian ya ki di liki tim akan di jingila kai kita di paiba baru Sultan dan air di bersama dan tadi di arti di tim bagi player sebenarnya untuk badan bagi player banyak kaya bahan. Kedep nak taki player kibela kaya badan. Nagaliang jongka kumle area sport and cultural action. Gila nadu ke komite gila bu ya ki kusnam ki bagarpang namta jong piki player. Kata kalau Nagamta run up goal dan best goalkeeper Nangta Nagamta player obat tubiddo haka jingila kai habaro na ki tournament nadu pasdang hadu bakut ipet ya ka jingila kai ka jongpi ipet ya ka jing eyeball ka jongpi ya karkum snapball ka jongpi but nadam shadam but yaw taw player bakam tubid min ay ya pikum ka kusnam player of the tournament. Bersakawai maka kusnam ng tagi player kata kalong siya urang have gol bab yo pun kontak haga di tournament nadu pasdang hadu bakut namar kata ladap yo ya ka chance ke kabuksiar wat no penle loy ya ka di kabuksiar ka jongpi nang bab yo ya ka di kusnam jong urang have gol wa yo gol pun tam Lani top scorer of the tournament Kublai Shibun. Wah, atau tak cemilak meh. Tapi tu dia mo. Lalu kira dia mo na mintukan dia mo steak. Em kaya video. Yang mana tu pak? Ngatuk kita.